Ameshika makasi mkononi na anaukata, makofi kwake. Ona thengia wa merutaniria maria mekiritwo niguo guthaitira mutumia wohete nda na mwana wake, ikuo cia atumia ciumanite na uciari no irathie na mbere na kuoneka. Kuringana na utuiria uria urekereirio ni ruhonge rwa gwika motuiria rwa KEMRI, atumia aritu matirathingata mirire mikinyaniru, undu uria uracungiriria ikuo ici na mathina mangi. Hao ndio mama ambao wanazaa watoto wale hawajafikisha uzani kamili, ambayo inaitwa low birth weight, na ndio pia wanakuwa na preterm birth ambapo wanazaa mtoto kabla siku ifike, na pia wanazaa wale watoto wadogo sana. Utuiria uyu oroho ni uhithuritie ati ona thengia wa thirikari gwikirira hari kuheana dawa cia kuibaibia irio iria mutumia uyu ariaga nicio supplements, gicunji gia 12% kia atumia mohete nda no marathumbuka na thina wa kwaga thakame, undu uria ni ugwati munene guoka ni ihinda ria kuohoka. Anapoenda kuzaa na amwage damu, hata ile kidogo ako nayo inaweza sababisha hata kifo chake. Ile tunaita maybe kwa kimombo postpartum hemorrhage ama antepartum hemorrhage. To thina wa thakame tu atumia aya menaguo, no ningi gicunji kia 65% mena ukunderu wa mineral muthemba wa zinc, ukunderu uria ni ugwati munene hari mwana uria wida. Ndipo unapata mtoto amezaliwa na ulemavu fulani na hata upungufu wa brain development, ile tunaita kwa kimombo adequate brain development. Utuiria uyu uria urekirwo hari atumia a ukuru wa miaka gatagati ka 25 na miaka 29 ningi ni uhithuritie ati no gicunji kia 28% kia atumia mari na umenyo wa irio iria magirirwo ni kuria hindi no mohete nda. Kwaga umenyo kuu nikuo gutumite Ministry ya ugima wa mwiri yende gutashukia ikinya kuhakikisha kwamba curriculum yenye itakuja itakuwa na mambo ya lishe bora ndani, kwa wale ambao wako high school wanapata mafunzo ya kutosha, ndio wakitoka shule wanaelewa ni nini wanatakana kufanya. Ni urabanga kuohanda kana ni wohete nda nigetha withemane na mathina ma uciari, ataramu wa ugima wa mwiri marauga no kinyagia wikirire murire mwega, kwambiriria matunda, guka maboga matiganite, guthie hari irio iria iheaga mwiri hinya ta waru na iria iteithagiriria mwiri gukura ta njahi, no kinyagia ukoro giciikirira. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Monica Kagoni.